yakithi le Mucho mulu kuri babona majwala asole mukana manga kokohle njutse soma. imali iceda ngazo zonke Ayikho afaka ubabumncane mina manje bani yasenga afaka ubabumncane Asengani ngudi. angithi Wenza njani? Hayi angithanda naye izinto ungayitholi uyambona into ayihlalelayo le into ayihlalelayo Sibona ba 25 rand. Ushiya abantwana. Bawushiya abantwana sisi. Yebo, uyabashiya. 50-50 because basile Bantu abadala ngicela senze so. Bathi baba please mama. mina ngithi makayiphuze Bona bolokujayeka ukuthi bayaqala uzibamba ngamasisi. Lona emobheki ningamakhazi abazali benu abantwana bomuntu. Kuzoyenzakala ukuthi ubande umama ashone nisale nalendlu. Ukuthi nanoma ashone nizokona ukushare yizo Sisi, I know ukuthi uyaziwa mama hlala. Anyeke ngize ngihambe lana, masisuka lana, ngifuna ukuthi ngicheckele intshotsa kona, ngikhise intshotsa lona. Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got up today. And that's exactly all about Speed Channel. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those already know me, thanks for always tuning in. Without forgetting, waiting, but Papa Hulu, let's subscribe the video and share. I give Papa Hulu kile jodi sa molo kare let's kale balong follow wa ke kopa ko Instagram liko TikTok ke Lady Blue 080 yes baby. So but Papa Hulu today ke ko family ya khumalo ke ngolotsi Oskhona mona ke dutse le mamkholo ka mona le ngwana mamkholo jwale le bona se batla introduce mara ke fa Oskhona monyetla wa yena as explain ukuthi kahle kahle wangibizile sisikhona kunjani yaphila kunjani nami ngiyaphila siswambe ngisacela nje utshela ama viewers Street Channel ukuthi wangibizile la ekhaya thumileka kumali ayisisinenkinga lana ne umamkhulu wami since kwashona umama akangiphathi kahle umamkhulu wami udla imali kungena imali zamakula kungena imali zemkhukhu namarumu akhona ngale uthatha yonke uthi mina imali ngidla namadoda makazonginikeza ngidla namadoda and akhomba ngidla namadoda abanginikeza next and nginabantwana mina abantwana bami bayahlupheka so usisi yena usisi umntana kamamkhulu wami yes umntana kamamkhulu wami and uvumelana nomamkhulu wami so ngicela ukubuza something indlu kamamkhulu wakho le ngifuna ukuthi ama viewers wethu understand njengoba uthi mama wakho uceda ukushona ushonile hayi ukuthi uceda ukushona ushonile indlu kabani indlu kagogo wami family house family house kahle lena yes so wena usikelibitso ma Kibusi Osibusi umuntu omdala okay ngizokubiza makhumalo akunankingi uba makhumalo umuntu omdala so umuntu omdala ithi ngibuze wena before ngize enganeni yakho ukuthi iyenziwa yini umuntu omdala lento le ukuthi wena imali rent nemali yamaqula lawa a rente la endlini umntana kasisi wakho angayithola angatholi share mara wena bangithina uzokona kangangeni wajora usasenga bangithina kuze ngiba satana ana uya lokho oya makado emshama pe umthapana pe bamtha yena kwathi uma Jesus umuntu omdala ngadwana ngobo kijwala bona man askisi mama ne ko kona kino ke gontsha ke gonwa me king this thing ngombyo yimabul ice ngomyo cabanga nje uphuza ingombiyoni ngemali yakithi phela nami imali kamama nje namashare la ekhaya sisi ngoba umama ngathi mama boloko uphuza lento umuntu omdala awuyiqala dala ngaqaqa sengisho ukuthi yokuqala le njengoba sila dala ngaqaqa kushuthi sokalo mayisisi thingibuze wena ngigama bani ubusi sisibusi emalini lena yamakula lawa rente khona namaroom ngihambe wena uyayithola yini imali waye umama angasherela usisi njengoba nishare ezifamily mina umama ngihlala ngitshela ukuthi wayanga ukuthi umama akafuni ukusherela because of akhona abuse yalika mara wena uyayithola ngiyayithola but naye uza namadoda la endlini uyenza nje sawabona kuphi ngoba mamncane
u-abuse nomamami. Mamkhulu ungabuza kuphi? Ungabuza kuphi? Vele bheka ingombe nestrike. Akunankinga vele mama ngilaphuze. Uhlala phuza. Yena ufayisa amadoda. Yena uyabavumela amadoda akhe. Bathi baba wait sisi ngikubuza something. Ngiya-understand nithi umuntu omdala uletha amadoda. Nize na-try communicate naye ukuthi angaletha amadoda letha. Yebo So, asenzeni kanje. Sisi njengoba wena bathi le ndlu uletha amadoda. Ngingazi ngoba ngisuka ngingekho. Asenzeni kanje. Usisi makanga-avoid ukuletha amadoda. Wayale nizomupha imali. Nizomsherela nje imali yamarumu imali ereko. Yini ma? Bawukhosha mina ngikhosha. Bayokhosha. Anjani? Ngikhoshe yena athola imali. Uthola imali wena. Phela ngisheka mamami la. Sheka mamami. Ayidle nawe. Usile mama. Uthola 8,000 la ngimakuleni. Uthola 8,000. Uthola 4,000 la. Abangiphi next. Mina nginabantwana abayi-3. Nabantwana abayi-3. Nabantwana abayi-3. Paretseng so. Batho ba ulule unfair. Okay. Nika se wena mama o shere tšhelete ya mo mo jarateng. Le ne ngwana o fela ngwana o swa wena sa ithola. E go motho eo. Ke kopang le beng fair. Mo feng share hai o tsebo each and every month mo fa khona boka o tla mo not next time mama. Ha re tswa mo hona le ntho tso tlo di. Ha re tswa mo motho mo lona le nna ke batla ha re ya police station today le pele ho tlo iwa ba shebo ntwe e dumelele go dula bo mang and stuff. Ke batla wena mama o tlatse ho letswa ntho tsa di affidavit o ngole mo fatsho wena hantle o dumela fa ngwana o swa bokao wa dumela le na o tlo ithola tšhelete ya rent and stuff so that di stepiwe ha di tete di dule mo la na mele ke yona o wakho mele ke ushiya nabantwana uyezana vele uyashiya nabo mina ushiya abantwana yebo uyabashiya kumanje fesibona iyajola akathini umntanakhe akayenzi next because basile but baba will please mama my sis ke batla go kana ka line a ke tsebo o sia bana o jwang if wa ba sia tlo lo bana batala umama mele ube responsible nakhona mawushiya abantwana uyakhuluma endlini mawuphuma uyabatshela ukuthi mamkhulu no sis no squeeze sa i-cousin yakho uyabatshela ukuthi mamkhulu ne-cousin niyaphuma niyakanje emuntwini wami ngishiya abantwana ngizobuya ngalesi sikhathi walayo udlula le bana ngifike kuwe my sis lona mawubhekile ningamakhazini abazali benu abantwana bomuntu kuzoyenzakala ukuthi one day umama ashone nisale nalendlu ukuthi nanoma ashone nizokhona ukushare imali equally nibumbane nibe into eyi-1 ninabantwana angithi izindlukulu zala zabo mama abantwana benu nabo kumele bakhule nepeace nothando if nina ningathandani nithi waskipha umama anyeke nize nibe nothando ngoba lento iyabhildeka and i-case isuka iqale ebantwini abadala izifikele ingane kodwa nina mani ngalethi ipeace yambona into ehlele ukuyenza le yambona cabanga imali iceda ngazo zonke ayikho afaka ubabumncane mina manginemali ngiyasekusha afaka ubabumncane abanini bafrayo yakhe ama-owakhe afrayo ebusuku avuka afrayo ebusuku yakhe avuka afrayo ebusuku mama jalo wena motho omolo o tlo builda jwang life le lapalela mo moska o setso o ntse o nwa so nana e re petse tse pedi ke tla petse
Hayi mama yambona into ayihlalelayo le into ayihlalelayo yibo khona nale mama ifasana yakho usponja ngayo bathi moto usponja ngayo akuthi ugeza nangabo mama uyithatha njalo mfashini ngeke ifasana nomntanakhe umntanakhe yabona noma yabona njengoba nizophuma la uzomthuka uzomthuka umphinde ngizombophisa this time angidlali naye ngizombophisa ngiyakutshela ngizombophisa akhona kungcono yasayenza wena wayinawo mina nginomntana nonabantu abathijalo mbuze nithuleni ama-RDP akuphi asevala umntanakho ngizale ihlahla mina ngisuke esihlahleni wena ngizale kahle umamakho mina ngisala nomamaasambisimamela mama ke bua le na so sa itawetso bane o re ke ya bithuka ya utlwa ngwe mamela ke bua le lona ayi kwinto ngizoyilungisa ukhuluma nani ke sisi I know ukuthi uyazi mama hlala anyeke ngize ngihambe lana masisuka lana ngifuna ukuthi ngicheckele into tsa rona ditlise into tsa lona tsa into tse kaofela tse dumellang gore batho ba dumelletse go dula mo ntlong ke bo mang so that tlo gona go bona gore ke family house sa a ke le jwadi se ka rata ke kopa o le tlatswang something ane like to somebody affidavit mo le ngoleng o tshwantse a be le share because of how se jwalo re tlo nka steps into that for lona sesane wa understand that re tlo nka too much for lona ha ba tlo nthobe ye di ndo jam lo nawe we understand saka awan ko kufale sorry yebo imali yakithi le tata eboni ba mucho for ukuthi ngishimntana nje kayi-1 sorry shimntana nje kayi-1 nje mama hlala phansi yona abanye mama esadeni okay hlala phansi ngiyayifuna wena amadoda akayafrayisha la yavuke ishebo esithengwe amadoda kamama yebo ayenzani mana baqala nice amadoda mama bese yamkhulumela akuthoka nice amadoda ashuthi mangezi manje ukuthi baba uyabafaka makangikhumbuli mina ngibona angikhumbuli hayi amthoka nice mali maluka mali ngisuka nyojiva yebo bayadodoza mama usheni izwani bayaphinda bamdwadwaze izwani ngicabanga ukuthi mithi mama uyabona le amamule ayisiyenza ukuthi nidakwe mama umithi sobani manje mithinesi ebusha mama uyamuzwa motho molo gore wa bona majwala a so le mokana mara go potlele ntse soma ayitangeza anyeka yenzi awetso no mafa ngizobayini mama awuyekelele bubble eyes tu ya ngitsana nawe ebukhuluma na ingazi ukuthi le imali mara kusekho right siphela mina ngithi makayiphuze bona bolokujayiva uthi bayaqala uzibamba ngaphambili umuntu omdala maka ufuna ukujayiva ahambe befuna ukwenzani befuna ukaba ngikhathele ungayitholi mama hlala phansi iyo lento le imenza so ngambona mabikama so lento imenza so mthomolo hlathi phela ngijwala bana amthomolo ukuthi ngicela uthathe lento please ngiyacela futhi yafana uthengenye nophinda baceda ukubhadala
Mama wethu uyithatha kamabula ayisesifana. Awubona ukuphekwa la endlini. Ukuphekwa. Mama, iyeke lento lena manje. Kunuka ifish kwezinye izinto la kunane-fish. My sis. Khathele Cela nje nje nishele equal. The case ngicela ukuyi-attenda nje ne-street journal. Sanibonana. Nje ukuthi nithola malini. Umuntu obisafana ngobyo. Ngoba umama umuntu ngoba niyambona ukuthi uyaphuza. Bengisacela ukuthi nje imali mayingena. That's why ke ngona Ane ona le tshotso tse di draft ko ba affidavit ya. Le go gona o bua le maisisa ne. Tšhelete ha ke. Ke batla Ngamazi bakho. Mange. Antamazi ngifuna mama. Okay muntu omdala mawuye imabulazi ngizokufaka mahala futhi. Alright. Dwa. Into engishoyo ke then ke ntho ke tshong ke a kopa le o tlo sena affidavit. Le tlo dumela re tšhelete ha e kena all the time. Ka re ke motho moleno wa. Le ska mo opang le dula ni litre. Ha le dula ni litre le reka ntho tsa montlong di nitsi tsa lona. Mama. Le tla so le reka di nitsi meaning le reka di ntho tsa montlong. Le reka everything ya montlong ntho tse shotang. Le etsa eng after mo tšhelete setseng le tla e share. Ai be jwang. Please ke a kopa. Yes, guys, get years of camera son because of getting to get bo ke tsamele bo maisisi mona we tsa affidavit mama o tonwene ho lo sayo nwa ho tlatswe man ho le mo fatsho ba dumellana tšhelete ya ikena ke a bona kaofela le understand ya le ukuthi saya ke. Yeah, no, mangicela ukuvala lana ubona ukuthi ukulating ufuna ukuthi mangicela ukuvala isho mina. Okay. Uthi yazi mina ngiyithandile mama ayisa mina skis ba. Mina ngithembe bheka. Yizo lezo. Akwa. Lalela mama Kwakho ini. ngithenza ukufaka ama-shaplas ngizokuthengela ne-weave mala. Ngiyakele. Sho uyenza kanje. So thina mina ngenzeni? Hayi ngizobheka amaphepha ngenze nje obushilo. Batho ba bawona nna ke a tshepa la bona gore mama o itabetse jwangane and mama se ka itabetse so ke kopa le bombaneng le bentshuniwana ga o nice wena especially mama a tlhokafaletswe ke mamogolo ke mamogolo ao a tlhokafetse bo mothini ka so ke ngwana eno ga o bona go na le mistake ga o bona go tsamaya o sia bana o ya banneng mo beye fatshe ntse go o sia o etse so ngwana o tla pele monna o tla ka morago ke ausi wa gago le wena ga o bona go ausi wa go gong ba sha tšhelete monke gore maisisi o siswane anenyeporong understand angicabanga ukuthi ngingalamba ukhona ibamthulwane ibumbaneni so makulwane nina nilengane one day asazo kusasa kwakusasa uNkulunkulu anikhumbule nilengane ngiyabona umama uyaphuza nizothi nina nonke umama makashonile abantwana beni babulelana ngisho kanjani ilife ile siyathingana kule mpilo sasa uba rich and uzodinga uncedo kuye so mawumiyeka manje nidle imali okumntanayo abe rich sasa kanti maniphathana kahle abantwana bakhe or yena kuzoba yibo abazoyenza ukuthi wena empilweni naye nibe shaba so that's why kire no ha ke bona show kopa lo tlatswa ngapi David mole le yetswe le ngolong re tshele ditha ma tšhelete ke le thola bokana kana la understand yes shaka tšhelete hantle tšhelete batho ba baholo re thotse lefatsheng ebile re tlo isia lefatsheng Again, tšhelete re thotse lefatsheng he kopa le hakaneng nna ke rate dintwa batho ba baholo ke pilivela peace and that's why ke tšho ke nana ka teng dingwe tsore ke etse mosebetsi o ka reason yes ya ke batla ntho tse tjena mo mosebetsi wa Lady Blue yes mpha ke le nna le se ke etsa ntho tse jwana le se ke etsa ntho tse jwana le bana ba motho lona le se ke batla re dira di kene ka mohara ntlo ya mabolo le instead gore lona le buildane hathi so ke mang ke bona kena mami ke stogo le tshwantse le motlodiseng mabolo a se batho ba baholo ke a kopa please and if I stop ke kopa ngwe le thusa if I stop kopa ngwe le thusa ka taba ya jwala ke a le kopa please ke a le kopa a tshi batho ba baholo kopa le teng ke a ntse le affidavit jwala ke tsebe bana o ba le tlesa jwala tshwantse le lo tlatsang something or e tla bang tshwa ka usana ke go ya mama le so ba re tlo gona go bua le ena ne batho ba baholo ke le buang ani ke rata fela le go kopa le tsa sona le lwana le talwana mona be le matsana ke a kopa ne hayi sis ungenzi kanjalo ningalwini
ke le ratane go pa le beng shop batho ba baholo la batho ba baholo batho ba baholo la bona re today ke fitlile mona ke umalwa ke fitla ke tshotse balwana ba sa utlwane hante ka taba tsa chelete ba re mme mamgolo le ngwana e banka chelete mo ba bang o motho o setseng ngwana wa mangwane yena o thola chelete nyane but ntho ke ratang ke gone o fixa this thing ntho le tswang guys ke affidavit ba gone o ngola bona mo fatshe gore ba tlo etsa jwang ba dumellane gore rona re le so ke a itumela le nna ke a agree gore re tlo thola bokana kana chelete kena ke le rata ka fela guys ka nna le mathata le ska ka re le di blue yang a ke dula ke le jwetsa gore nna le rata le sa rati or le ntse ba le sa ntsebe mathata a se ntho fela e ke itseng fela ba re lady blue solve mathata batho ba bole ke gift ntwen ke ntse tatem di mamphilong wa tseba keng ha fela modimo amphile matla amphile gift amphile talent yo ke sebedisa ke le rata ka fela guys ene ba bona batho ba bole ke le jwedise ka t-shirt enane ha iso felle mara if you interested ke kopa le supporting ane ke le kopa batho ba bolo ke le rata ka fela guys and I'll see you next episode yes baby ke le kwalla ke a batho ba bolo tsa mo shebang mama pela ke se ke tla ka usana le ka se motlo lla tawe so please ke tla le thusa ka taba ya jwala le love you batho ba bolo thank you sharp thank you